tu ni hin Lhagao Tapou Tahsan Hih ti thua holim na inei no mo venai Bible anasimo hiten Bible sim na diu chu Johan le khatot khat na bungli chang khat na hin anasimo hiten ngai te ho nang hon Lhagao Tapou Tahsan Hih ahin ama ho chu pathina kun ahilo hetu na dingen Lhagao ho chu khol tu in patep jiven aji chu và nói lấy sự chunga Themgao Lhem ho tam ta su do tai patinen tu ting ta sim do phate e bo piu han lang ipga chu pathin ta san ho chan Lhagao Tapou ita san lo diu ham phate chan ananga ete aji chu Lhagao di lo na to na Themgao Lhem he lấy sự chunga he tam ta su do he tai pathin le khabu na se hi ai tu de a tu ke ti phat de da va noi le se na he pathin min mang cha Jesus Christa min mang cha Lhagao di lo na to na te teng la Lhagao di lo en aman cha Themgao tam ta thu hil Lhem tam ta so do he tai che zi a chu pathin ta san cha te chun thu hil di itu cha wa Lhagao Tapou chu ita san lo diu I khol tu wa chule he chi chu adi lo ha pathina kun hina pathina kun hilo ham ti chu patet sa evet chil jingonga ai I bola Lhagao Tapou ita san lo diu ham aji chu hiche Lhagao di lo na to na Themgao Lhem na to na chu pathin ta san hola a ho bum mi te la jinga jong hi zinga a hi ti hi e he no ngai ai ho bung tu sima he prophet di lo false prophet Themgao di lo ai lo la tu hil di lo tam ta ai anaso do ai ho bung tu sim char sri paten sim leo chen chi ai na he do te di ai hi chi hol a kha chi hin se no men ai hi chi ma sang je ma ka ga se nom chu hi chi a zonen agel ho pen ta chi pyam ti a hele pathin min mang chen lang je su Krista men en tu ka se ti zong le Lhagao tu pon kiti Tapou chu mit sin puma nata san lo di wa hi na pot set di wa hi pathina kun hinam pathin min aman man le Jesus Krista men aman mana chu pathina kun hizing lo hi ti hi warning ti tu gi sang ta banga zon hin ho bung mi te chu ana sepi ta san sa te chu na sepi ya hi isay bangon ho bung tu simahin pathin mi te pui lam vai te ding tu hil Lhem prophet di lo Themgao Lhem tam ta na su da in ai ama hol a khat tu sim isay no mo vit ai ama men chu Montanus kiti hi ai ama hen Themgao Lhem Themgao no me priska le maximila heto na ano tong komen 2nd century kumzabini na a chu ama ho hen hichi mihim ho chu lam di lawa pui lam vai anago no eta nei ama ho chi hil lin pen ta chi piham akhat na ho bung ade o he ho bung ade ji wa chu ho bung la chana tong ho chu te kana church father hin eoga he te dinga pastor hen ahi lawa ahli bishop ho ahin hichi ho loi ho bung pa ho do dala cha na pangai ai ama hon mi apui lamwai nom ji wa chu dana ki po ho bung hin su cha na umpoi an ti ai la ama hin a het lo hi la se hi ai pakai ama ta en jong hi chi sung chunga he ka ho bung ka sa do de hin thina ko kul kot pin ane zolo ding hi ti ai ho bung ti ten la Krista ta san ho chi ya hin Krista ta san ho chun ho bung ki de thelo hi ya hin te te la ho bung la chana tong di ta ho chi ki de thelo hi ama wang Montanus le anong zui te ni hin ho bung ki ti chu ana de hi ai abol khilo chi ai ani na a chi pi ham ti ki na hele Montanus hin ke thu sei hi thu sei chai na hi kem gao ka hin ken ka sei chu Lhagao ting na sei hi ti a anaki gela hi hi chule amana na sei val len ta khat chu Pentecost ne achun Lhagao ting anakumpon kaya hi hungkum a hi ti ai kitar ta ai ama le ama ki Themgao sa chu Montanus ki pa hi hi chi ji a chu ama tu hil chu adi lo a hi ti a ise hi hi
chile abana say no muchu amahen New Jerusalem kiti Phrygia mun hi ahi ti ana say lew hi ahi New Jerusalem chule si na tu Phrygia Turkey gama khu hi ahi Hichimun khu New Jerusalem ahi ti ana say ahi chule amana say wal khat lin ta khat chu Jesus Christa he che Phrygia mona pe puja langa hi hongkum ding hi ana ti hi ahi Jesus Christa apat aman apat ate macam akumpoi Siteng la Phrygia kiti New Jerusalem yung hinay silo in Bible in asilo hi ahi. Hechiji at amale Themgao Lhem numei ni chen patin lekabuti nga tukise Themgao maso patin Themgao maso Elisa te hole adang dang ho ba Old Testament na tengle New Testament na Jesus Christa seji maso apostle ho patin lekabuti nga ama ho akuna tu hong kisundo ho chu anata san lozi ova anamung sit ta zi ova chu ama ho to sabo di a akigel zi ova chu chehil na len ta ana uma Montanism ti movement ana uma mitam ta sana anapui lamvai hey Hechi amale ama ki Themgao sa Montanus kitipale anung zui Themgao Lhem no may teni hin ama ho tum hin patin tu hildi ta patin leka buti nga tu kisun nil kalnale do down na tu hil ana chipi ta zi ule sila Lhagao ting na to di ta to kitu ulova Themgao Lhem na to na Lhagao di lo na to na ana chipi ta zi hin hobong ting kiloi khom na ako na chun ana pampe ta binay tu zinga zong hi patin ta san hol ahi Montanus le anong zuite ni to banga Themgao Lhem na to na Lhagao di lo na to na le tuhil di lo na to na hi patin cha te la a zong hi zing te a hi ti hi e no wa Lhagao na to kiti Tapou chu ita san lo di hui a hi patin lekabuting in ehil bang wa hi Lhagao Tapou Tahsan Hih ti ehil bang wa hi Lhagao na to na ahi Lhagao tupun ahi kiti Tapou mitsin puma imo Tahsan zing lo diu imo zui zing lo diu ahi ti hi tu ni ahi tupi pena in say do no mo chu ahi tu ni a chai na akit say ta kahen say nom chu hi chi hi tu khang zing en jang pathin tu di ta ako na kipui lam vai the na ding patin Lhagao ting na to di ta do daw na a na tong Themgao Lhem pasal hen no me hele tu hil Lhem tam ta aso do ta na hi hiji a chol Lhagao Tapou Tahsan lo diu patin min hello le Jesus Christa min mang sa a Lhagao tupod kiti Tapou mit cho puma imo Tahsan lo diu hi hiji ho cha patina kun hinam hilo ham patin lekhabun ehil bangawa ikhol chenawa hichi ho che ivet chilzi di ya he tun achai na penen hitabang Lhagao di lo na to na kun Themgao Lhem tu hil Lhem ho tu hil di lo wa kuna kiven bit na ding pabep khat en say no man he ama sa penen patinin ahu alahom patin lekhamuti nga tukisun hi so cha na ding le Tahsan na a kipui na ding le Krista piling dung chan ipa na diva ikan let na diva boling set ahi tihi itu sawa hi cha hi idin det diu hi ahi sele Jesus Krista hu hing pulaleng pa dinga ikisanwa ama hu hing pau ahi hi det ta itu sa diu hi Krista ako na AC henteyo mihim kitit po su atuhil jong ilalo diu hi ting la abana chu Lhagao ting di ta Pentecost ni a hong kumachu ama hen Tahsan na a pui jingo ahin hitchi Lhagao ting chen patinin ahu ala khom patin tu mang cha he amite Krista Tahsan ho che pui jingo ahiti Tahsan wa patin tuhil di ako na pui lam vai te til ho Themgao Lhem ho tuil Lhem ho chu ido dalawa patin tuil di itu chawa Tahsan lama imotsal zing diu hi ingai tu diu hi ti hi achai na pena kahen sei nom hi ai tunia holim na anangai ho zo sinom namun chi wa
pakai patinin patin bu tau hen